ibihe byiza kuri wowe wahisemo gukurikira Day to Day TV. Dore mu makuru aba yaraye acaracara ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye. Jye ni Marie Joseline Nyituriki, dore ingingo z'ingenzi tugiye kwibandaho. Ngiye kubaka igisirikare kizabasha guhangana n'u Rwanda. Ibyo byavuzwe na Perezida Tshisekedi. Amaraso y'abasirikare ba Uganda mu kubiganza by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Naho Kinshasa irashimagiza ingabo z'u Burundi, M23 ikazita abagambanyi n'indyarya. M23 yateje impaka zikomeye hagati y'abayobozi gakondo bo mu ntara ya Maniema na Sama Rukundi. Perezida Tshisekedi, FDLR n'indi mitwe yose barakataje mu kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Aya makuru reka tuyanzikire kuri iyi igira iti: ngiye kubaka igisirikare kizabasha guhangana n'u Rwanda. Ibi ni ibyavuzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje ko agiye kuvugurura igisirikare cya FARDC, akirukana ba ofisiye bose avuga ko badashoboye ndetse batatojwe neza. Nibyatangajwe n'uyu perezida mu kiganiro yagiranye na diaspora y'abanyekongo batuye mu Bushinwa ku 25 Gicurasi 2023. Mu ijambo rye yagejeje kuri aba banyekongo batuye mu Bushinwa, Perezida Tshisekedi yavuze ko agiye kuvugurura igisirikare maze akubaka ikizabasha kurengera ubusugire bwa Kongo n'abaturage b'iki gihugu. Ati: igihe kirageze ngo twirukane aba ofisiye badashoboye muri FARDC ndetse batatojwe neza kuko badafite ubushobozi bwo kurengera igihugu n'abaturage bacyo. Yakomeje avuga ko ikigamijwe ari ukubaka igisirikare gifite ubushobozi bwo guhangana n'u Rwanda ashinja gutera inkunga M23. Ati: kugira ngo tubashe guhangana n'u Rwanda no guhagarika ubushotoranyi bwarwo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nitwe tugomba kubyikorera nk'abanyekongo kuko tuzaba turi kurengera ubusugire bw'igihugu cyacu. Tugomba gushingira ku gisirikare cyacu aho kwishingikiriza inshuti zacu. Amagambo ya Perezida Tshisekedi aje nyuma y'aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakunze kuba insina ngufi imbere y'abarwanyi ba M23, aho ubutegetsi bwa Kinshasa buhera buvuga ko imbaraga uyu mutwe ugaragaza nta handi zituruka atari mu Rwanda. Ni Perezida Tshisekedi umaze igihe agaragaza inyota yo gutangiza intambara ku Rwanda, ndetse mu mezi 3 ashize igisirikare cya FARDC kikaba cyarakunze kurangwa n'ibikorwa by'ubushotoranyi ku butaka bw'u Rwanda, aho bamwe mu basirikare b'iki gihugu barenze umupaka w'igihugu cyabo inshuro zirenga 3 bakinjira ku butaka bw'u Rwanda barasa, bikarangira bahasize ubuzima. Hiyongeraho kandi indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 FARDC yari imaze kugura mu Burusiya zavogereye ikirere cy'u Rwanda inshuro 2 zose. Amakuru yo kwizera aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko muri iyi minsi ubutegetsi bwa Tshisekedi buri gukora ibishoboka byose, harimo kwiyegereza imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ko bashoza intambara ku Rwanda. Amaraso y'abasirikare ba Uganda ku biganza by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Umutwe wa Al-Shabaab wigambye igitero cyahitanye abasirikare ba Uganda 137 no gushimuta abandi benshi nyuma yo kugaba igitero ku birindiro byabo mu gitondo cyo kuwa gatanu tariki 25 Gicurasi. Bivugwa ko abasirikare ba Uganda bishwe n'uyu mutwe ari abari boherejwe mu butumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bwo kugarura amahoro muri Somalia. Al-Shabaab mu itangazo yasohoye yavuze ko yabiciye mu gitero yagabye ku birindiro byabo biri mu karere ka Bura Malere aho muri Lowa Shabelle. Igisirikare cya Uganda cyo cyagaragaje gushidikanya kuri aya makuru, gusa cyemera ko hari ingabo zacyo zahasize ubuzima, nyamara ngo kiracyagenzura niba koko Al-Shabaab yagabye iki gitero. Umuvugizi wa UPDF Brigadier General Kurayige Felix yabwiye The Nation ko kiriya gitero cyagabwe n'inyeshyamba zo mu mahanga. Ku kijyanye na Al-Shabaab yigambye, Brigadier General Felix yagize ati: turacyagenzura neza ariya makuru dufatanyije na ATMS mbere yo gusohora itangazo. Al-Shabaab yavuze ko uretse abasirikare yishe ngo hari n'abandi yafashe bugwate nk'imfungwa y'intambara, ariko yirinda gutangaza umubare wabo. Ese Profeseri Kananura usanzwe ari Sawuli yaba agiye guhinduka Pawulo? Profeseri Paul Kananura uhagarariye ibikorwa byo guhuza imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, akaba n'impuguke mu bya politike, yasobanuye ko Afurika itazigera itera imbere igihe cyose itishyize hamwe ngo yubake ubumwe bufatika. Ni ibisobanuro byatanzwe na Profeseri agaragaza ko yifuriza Afurika amahoro no kuyirinda intambara
mu gihe hari umwe mu bari gucura umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho ateganya guhuriza hamwe imitwe yose yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu cyiswe All for Rwandan, hagamijwe gushyira imbaraga hamwe ngo batere u Rwanda. Ku wa 25 Gicurasi, ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 60 ishize Afurika ishinze ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryiswe OUA, nyuma ukaza kwitwa Afurika yunze ubumwe mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'1963. Insanganyamatsiko yagenewe iyi sabukuru ni ugushyira mu ngiro umugambi wo guhanahana ibicuruzwa no korohereza abantu kugenderanira ku mugabane wa Afurika nta mipaka cyangwa imbibi nk'uko ubumwe bwa Afurika bubivuga. Ibi byagarutsweho na Porofeseri Paul Kananura uba mu mitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, wasobanuye ko mu byari biteganyijwe kugerwaho nyuma y'imyaka 62 gusa aribyo byagezweho. Yavuze ko icya mbere kwari ugukura ibihugu bya Afurika byose mu bukoloni no gukuraho ingoma mbi ya apartheid yo muri Afurika y'Epfo. Iyo ngoma yatandukanyaga abazungu n'abirabura ikagira abirabura abacakara nayo yavuyeho, ariko ibyo kubumbatira ubumwe bwa Afurika ntabwo byabashije kugerwaho. Yakomeje avuga ko hari hemejwe ko nta yindi mipaka izongera gucibwa muri Afurika, ariko ntibyabasha kugerwaho neza 100% kuko Sudani yaciwemo ibihugu bibiri, ndetse ko no kutagira igihugu kimwe cya Afurika byatumye kwigenga kwa Afurika muri politiki n'ubukungu nabyo bitagerwaho. Uku kutagira igihugu kimwe cya Afurika ngo byatumye ubukungu n'umutekano bya Afurika bibamo ibibazo byinshi bidafite umuti, ahubwo bigasaba ko Afurika yitabaza ibihugu byo hanze. Porofeseri Kananura yavuze ko Imana yahaye umugabane wa Afurika byose byayifasha kuba umugabane ukize ndetse uteye imbere, kuko hari amabuye y'agaciro, peteroli, ubutaka bwiza bwera imbuto zose n'ubworozi, amashyamba n'ibindi, ariko abayobozi ba Afurika bakanengwa kuba barusahurira mu nduru ndetse n'ibisahiranda, ngo badashaka gusangira ubukungu n'abaturage, ahubwo bakaba nk'amasiha rusahuzi akorera inyungu z'abazungu, bigatuma Afurika idatera imbere. Porofeseri Kananura ugeze kure imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yasobanuye ko Abanyafurika nibadashyira hamwe bubake Leta Zunze Ubumwe za Afurika batazabasha gutera imbere. Iyi sabukuru y'imyaka 60 yitabiriwe n'ibihugu bya Afurika bitari bike birimo Afurika y'Epfo, Nigeria, Ghana, Ethiopia, Senegal hamwe na Tanzania. Kinshasa irashimagiza ingabo z'u Burundi M23 ikazita abagambanyi n'indyarya. Ibikorwa by'ingabo z'u Burundi mu duce twarekuwe na M23 muri teritwari ya Masisi ntibivugwaho rumwe n'impande zihanganye arizo M23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ku wa 25 Gicurasi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo yagiranaga ikiganiro na diaspora y'Abanyekongo batuye mu Bushinwa, yakomeje ku ngabo z'umuryango wa EAC ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yagejeje kuri abo Banyekongo, Perezida Tshisekedi yanenze ingabo za EAC avuga ko zose uko zakabaye zirimo gukorana n'umutwe wa M23 ukuyemo ingabo z'u Burundi zonyine. Ati ingabo z'umuryango wa EAC ziri mu burasirazuba bw'igihugu cyacu zirirwa zikorana n'umutwe wa M23 ukubiyemo iz'u Burundi zonyine. Mu kiganiro aheruka kujyana na Rwanda Tribune dukesha iyi nkuru, Major General Wiringoma, umuvugizi wa M23 mu gihe gisirikare, yavuze ko banenga ibikorwa by'ingabo z'u Burundi mu duce M23 yazisigiye muri teritwari ya Masisi, bitewe n'uko izi ngabo zirimo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro nka Nyatura na FDLR. Major Wiringoma yakomeje avuga ko ingabo z'u Burundi ziri guha imyitozo ya gisirikare iyi mitwe no kuyikingira ikibaba, igasubira mu duce M23 yazisigiye, ndetse ngo iyi mitwe igahohotera abaturage, izi ngabo zirebera. Wiringoma kandi yakomeje avuga ko bitakiri ibanga ko ingabo z'u Burundi ziri kugaragaza ubugambanyi n'umuryarya, ndetse ko muri zo hashobora kuba hihishemo abarwanyi ba FDLR. Ati ntabwo dushimishijwe n'imitwe y'ingabo z'u Burundi. Izi ngabo ziri kugaragaza uburyarya kuko ziri gukorana n'imitwe ya Nyatura na FDLR, ndetse zigakingira ikibaba iyi mitwe iri gusubira mu duce twazisigiye. Hari abantu bari kwicwa muri Kirorirwe n'ahandi, n'imitungo yabo igasaburwa bikozwe n'iyo mitwe, kandi ingabo z'u Burundi zirebera, ziri no guha iyi mitwe imyitozo ya gisirikare. Ntibikiri ibanga ko ingabo z'u Burundi hashobora kuba hihishamo iza FDLR. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa buvuga ko ingabo z'u Burundi ziri kwitwara neza, ndetse ko bitandukanye n'izaturutse muri Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo.
ni mu gihe M23 yo idashimishijwe na gato n'imyitwarire y'izi ngabo izishinja uburyarya no gukorana n'imitwe isanzwe ifasha FARDC mu kurwanya M23. Dukiri muri iki gihugu cya Kongo, reka tubabwire ko M23 yateje impaka zikomeye hagati y'abayobozi gakondo bo mu ntara ya Maniema na Sama Lukonde. Byagoye cyane Sama Lukonde, Minisitiri w'Intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusobanurira abayobozi gakondo bo mu ntara ya Maniema ku kibazo kirebana no kwambura intwaro ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23. Ni nyuma y'aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangaje ko mu ntara ya Maniema ariho hagomba gushyirwa ikigo kizajya cyakira abarwanyi ba M23 mu gikorwa cyo kubambura intwaro no kubasubiza mu buzima busanzwe. Abayobozi gakondo bo muri iyo ntara bagaragaje impungenge no kutishimira uyu mwanzuro, aho bavuga ko batumva impamvu guverinoma y'iki gihugu cyabo yahisemo gakondo yabo kuba ari igomba kwakira abarwanyi ba M23, ngo kuko batajya bizera uyu mutwe kuko ushobora kubashozaho intambara. Ku 25 Gicurasi, Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde yakiriye itsinda ry'abayobozi gakondo baturutse mu ntara ya Maniema, maze arabahumuriza abasobanurira n'impamvu iyi ntara yo yahiswemo kwakira abarwanyi ba M23 bagomba kwamburwa intwaro no gusubizwa mu buzima busanzwe. Majesté Jean Paul Maputa, umuyobozi gakondo mu gace ka Kindu ahagomba gushyirwa icyo kigo, yabwiye itangazamakuru ko baje Kinshasa guhura na Minisitiri w'Intebe kugira ngo guverinoma ibasobanurire impamvu yahisemo gukorera ibyo bikorwa byo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba M23 muri gakondo yabo. Ati, ko twagize impungenge tukimara kubyumva kuko hashobora kuba hari ikindi kibyihishe inyuma nko kuduhungabanyiriza umutekano. Ntabwo turi gusobanukirwa neza ibyo guverinoma yacu iri gukora. Niyo mpamvu dushaka kumenya no gusobanukirwa ibigiye gukorerwa muri gakondo yacu. Nyuma y'impaka ndende na Minisitiri w'Intebe Sama Lukonde, abayobozi ba gakondo bo mu ntara ya Maniema basohotse bavuga ko banyuzwe n'ibisobanuro bahawe, ariko birinda gushyira hanze ibyo baganiriye na Minisitiri w'Intebe. Kugeza ubu ariko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuza ko abarwanyi ba M23 bashyira intwaro hasi no gusubizwa mu buzima busanzwe, ndetse igateganya ko icyo gikorwa kizabera mu kigo kizashyirwa mu gace ka Kindu ho mu ntara ya Maniema. Ni igikorwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko kizagirwamo uruhare n'ingabo za Angola zitegerejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigomba gushinga ibirindiro byazo mu gace ka Kindu ho mu ntara ya Maniema. Ku rundi ruhande ariko M23 ntiremeranya na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri iyi ngingo, kuko ivuga ko itazashyira intwaro hasi guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaremera ibiganiro ngo bagire ibyo bumvikanaho. Perezida Tshisekedi na FDLR ndetse n'indi mitwe barakataje mu kunoza umugambi wo gutera u Rwanda. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kunoza umugambi wo guhuriza hamwe imitwe yose igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, yaba ikorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'iyindi ikorera mu bindi bihugu. Ni igikorwa Perezida Tshisekedi yatangaje guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare uyu mwaka wa 2023 mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ngo kuko ashaka kwihimura kuri iki gihugu ashinja gutera inkunga umutwe wa M23. Ni muri urwo rwego imitwe igera kuri 6 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iheruka gutangaza ko yishyize hamwe hagamije guhuriza hamwe imbaraga zo gutangiza intambara ku Rwanda. Imwe muri iyi mitwe nimaze igihe ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bihugu. Mu itangazo rihuriweho ryasohowe n'iyi mitwe mu mpera z'ukwezi kwa Werurwe uyu mwaka, rivuga ko yiyemeje gushyira imbaraga hamwe kugira ngo itangize gahunda yo kurinda no gucyura impunzi z'Abanyarwanda ku ngufu za gisirikare. Iyi mitwe yakomeje ivuga ko kwishyira hamwe kwayo bigamije guhindura ibintu mu Rwanda no gushimangira umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ibi byakurikiwe n'uko vuba aha muri uku kwezi kwa Gicurasi mu mujyi wa Kinshasa umutwe wa FDLR ndetse n'indi byihurije hamwe mu ihuriro ryiswe All for Rwanda, hagamijwe gushaka uko bakorera hamwe kugira ngo bazabone imbaraga n'amaboko yo gutera u Rwanda. Mu itangazo ryasohowe tariki 3 Gicurasi, Rwanda Tribune yaboneye kopi yashyizweho umukono na Kayumba Placide, perezida w'ishyaka FDU inkingi ritemewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda, hamwe na Colonel Murego Faustin usanzwe ari umuhuzabikorwa wa FDLR. Muri iri tangazo abayobozi b'iyi mitwe bagaruka ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zahungiye mu mashyamba ya Kongo, ngo bakaba bifuza ko guverinoma y'u Rwanda
iganira nazo zikabona gutaha. Abashinze iri huriro kandi bakomeza bavuga ko bifatanyije na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwamagana ubushotoranyi bw'u Rwanda ku gihugu cya Kongo ngo rwihishe muri M23. Kwa 20 Gicurasi bamwe mu bayobozi ba RNC barimo Gervais Kondo, Professeur Charles Mbanda hamwe n'abandi bayivuyemo barimo Jean Paul Turayishimye, Tabita Bwiza n'abandi bahise bateranira i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'inama abayitabiriye basohoye itangazo rihuriweho Rwanda Tribune yaboneye kopi ryashyizweho umukono na Professeur Charles Mbanda ukorana na RNC bavuga ko bashinze ihuriro bise urugaga ruharanira ineza rusange y'Abanyarwanda. Muri iri tangazo bavuga ko Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada bateranye maze bakora inama ku 20 Gicurasi i Washington bashyiraho urugaga PBRC rusaba Perezida Paul Kagame gufungura urubuga rw'ibitekerezo bya politike mu Rwanda kugira ngo Abanyarwanda bose bagire uruhare mu gutanga ibitekerezo bigena uko igihugu cyabo kigomba kuyoborwa. Nyuma y'umunsi umwe gusa bashinze iri huriro ku 21 Gicurasi, Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakiriye mu biro bye Eugene Gasana, inkoramutima ikomeye ya RNC wari watumiwe i Kinshasa, amwakirana urugwiro n'ubwuzu ndetse bagirana ibiganiro birambuye muri Perezidanse ya Kongo. Amashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Felix Tshisekedi ari kumwe na Eugene Gasana bicaye mu ntebe zihenze muri Perezidanse ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuje urugwiro. Ibi kandi biragendana no kuba Perezida Tshisekedi akomeje guha intwaro n'amasasu imitwe nka FDLR, Rudurunana ari nako ayisaba gushyira hamwe. Perezida Tshisekedi kandi ngari mu mishyikirano yo guhuza umutwe wa FDLR na RNC ya Kayumba Nyamwasa kugira ngo bakorere hamwe. Amakuru Rwanda Tribune ikesha umwe mu banyapolitiki batuye muri Goma utashatse gutangaza amazina ye avuga ko muri ibi bihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo buhugiye mu biganiro n'imitwe yose yitwara gisirikare n'iya politiki isanzwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ikorera hanze mu rwego rwo gushaka uko bwayifasha guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aya makuru akomeza avuga ko Perezida Tshisekedi yasabye iyi mitwe yose kubanza gushyira hamwe bagakora umutwe umwe bahuriyeho bose maze nawe akabaha intwaro n'amasasu kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda no gukuraho ubutegetsi buriho. Perezida Tshisekedi kandi ari gukora ibi mu rwego rwo kwihimura ku Rwanda ashinja gutera inkunga umutwe wa M23, bityo ngo nawe akaba yarahisemo gusaba imitwe yose irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kwishyira hamwe kugira ngo ireme umutwe umwe ufite imbaraga zizabasha guhangana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ubwo aheruka mu nama y'umushyikirano, Perezida Paul Kagame yatangaje ko nta ntambara izabera ku butaka bw'u Rwanda ahubwo ko izarwanirwa ku butaka bw'abayishoje ndetse ko u Rwanda rwiteguye guhangana n'abafite iyo migambi mibisha. Reka ngushimire kuba wari udukurikiye. Andi makuru ni ku isaha y'umugoroba. Njye ni Marie Joseline Nyituriki, mukomeze mugire ibihe byiza.